Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chairtu John Vanal chuanga Irrigation and Water Resources Minister Pusil rin sanga chuan Sailam Rama Laului tuilang na siam thar chu lo nei tu te kutalhan na hun amhan pui Nimin Khan India ram hun dang terwalin National Adalat Mizoram huai hot ani Aizawl khopui lun laya Assam Rifles lu lairam chunga LSC nei so mi somruk pakhat zinga pariat chuan sarkara an LSC an pelet Turkey le Syria alir ngingrap thak tak khenga thiza chuan singhi le sangli apel to Nimin Khan Irrigation and Water Resources Minister Pusil rin sanga chuan Sailam Rama Laului tuilang na siam thar chu lo nei tu te kutalhan na hun amhan puya sarkarin lo nei tu te thoktlanga thloma anla kalphung chu akalpui chunjom don ani ati Irrigation and Water Resources Department chuan Jaika Project Technical Cooperation Project TCP Jaika hnuaya Department dang pathum Agriculture Department Land Resources Soil and Water Conservation Department le Horticulture Department ne na tang rualin Sailam khu a laului MI project hi angkal puya he project hnuaya hian ibok RD block chunga Sailam khu a lo nei tu te tan leilet chom na tui kong thazok le apan na kong thom that na tho ania a project hi zo felvek to ani awangin Nimin Khan headline muna leilet nei tu charpui water User Association tenhena achangtu Minister Pusil rin sanga chuan alhanani laului MI project hi Jaika TCP hnuaya siam ni in contract works le community works a then ania contract works hi chengwai som nga le pariat singkoman hu an ni in MS Excel Consultancy Services ten an thoka an ni hian an hna hi February ni som ni paruk sang ni som pakwa atanga thoktanin me ni som pali sang ni som nia an thok zo ani mipui van tlang tho tur hi Water User Association ten thokin March ninga sang ni som pakwa le January ni som thum sang ni som ni chungin an thok thung ani laului MI project pumpui na tho zo nan hian cheng nuai somruk pasari sing ni sang sari le zanga man ni in sumsen so zong hi Japan International Cooperation Agency atanga mu vek ania Jaika hian ele bara Mizoram in todel nan agriculture lama kumsom ni chunga tan master plan anduang toa he laului MI project po hi he master plan atanga siam ni in farming system thar alu pui tura duan ani laului MI project shringtu Jaika hnuaya technical cooperation project chu hun engmo chen kalpui ani hnuwa alo top nai toa he project tana chunjom tur lo nei dang kalmang thar Jaika farming system chu kalpui chhoturin tuna hian Jaika le Mizoram sarkar chun ruam man ang kalpui me kani GIFAS hnuaya hian line department sang ten CSS an huangte mangtangkai convergence siamin Jaika technical cooperation project hnuaya malakna angin lo le huan engkol dan thazok le changtung zok intodel na kongzo tura malak ani don ani he huna hian Pusil rin sanga chuan hun engemaw chen Jaika hnuai technical cooperation project kalpui ani hnuwa project morbok theia hi lom ati thua soya Jaika India hena po Mizoram sarkar ai oin lom thua soibok he project hnuai hian natam tak tho to ni in thiamna konga mason na lama Japan thiamna manga thiamna thar tam tak zir chu ani bok mipuin an hlok pui hle ani atia Japan mi thiamten Mizoram an hna anon tho do dan le an hna an rin omziate an tumaru ziate le ruale ni sa in an hna ati khailak ve ngai lo zia hi en ton tlak ani atia Japanese tem mason chakna hi anril ruwa ain chana chu mizo te ti ve tur masaber ani ati minister chon Jaika hnuaya laului MI project nei thei ani hi alom oma state sarkar point collective farming policy akalpui chunjom don boka mason na rural ringot atok lova rilru hian malam athlir turania na thodang kalphung herdik view athulani ati chumi ani silo chuan mason na rural nga view ringot hian omzia anei lo pal thei ani atia minister chuan Mizoramin 0P112 biofertilizer asiam chuaktana tuna hian lo nei tu te tan chhop chhuat thei trep to ani atibok khwazom chief representative Jaika India pusiato Mitsunori point thusoin Mizoram a hian lo nei tu te din hun choi kan hi mizo te damna tur ani ti an hriat thua soya Jaika chuang kong sangin state sarkar nen ma anla ani ati tuna hian Jaika in technical cooperation project an kalpui chu Mizoram a chuan a lo top don ta a thiamna le kalphung an duan sak to le man ruwa le ral thuam an hnut chia chu amang tu kuta ain ngata ani tin lo nei tu te afui ani
an kuta he project hlan ani awangin charpui water user association laului chairman pu ar vanlal hriat point thu soin kumsang ni le pasari atang towa japan mithiam jaika malang na sang sang dong tu an ni chu sarkar chunga le jaika chunga anlom tak meu meu ani atia tuna tuikong tha an nei tak awangin thil thar chhuwa konga po mason ngei an tum thu asoi ani nimin khan india ram hundang terwalin national lock adalat mizoram huai hot ani sam khai jok le sum sen ngai lowa thu buai chin fel na lock adalat hi state legal services authority kai shwena in mizoram district pariata te huai hot ania guwahati high court Aizawl bench po lock adalat hi huai hot ani tuntruma thu buai ngai tu atur lut khom hi district sang sanga ain anglova avaya belkhom hi thu boy zaruk som kwale panga ania heng thu boy rel tur zinga hian mimal poisa inpuk ti rule le thailo thu boy te bank loan rule thalo thu boy te le civil thu boy sang sang te atel ani January sangni som pakwale January sangni le somni pathumin kara financial institution le bank sang sanga tanga mizoram sarkarin sum apuk za chu cheng vaibel che sangli zathum somli panga noi somli panga singthum le zathum somriat pasari ani assembly in khoma pusila soivunga zona ziaka achana finance sangtu chief minister puzoram thanga chuan mizoram sarkarin sumpuk na te hi nabat REC National Cooperative Development Corporation Power Finance Corporation Limited le RBI kaltlanga agency sang sang atanga open market borrowing te ani thu assembly ashil Aizawl khopui lun laya Assam Rifle lu lai ram chunga mi somruk pakhatin LSC an lo neya anjinga paria chun sarkara LSC an pelet assembly a pu VL zai thanzama zona ziaka achana land revenue and settlement minister pular wat ki machuan Aizawl Assam Rifles ram chunga LSC nei sarkar hena hlanle tu te chu pilal nun moi bak tong pulazar liana bongkon south pithan pari khatla Dr Sangzola zarkot puro chunga ralte electric veng pulal huthanga dor puiveng thar pike sangha ki bethlem le puvi thanga bethlem te anni atia Assam Rifles commandant chen na huna hian mi palin LSC an lo neya McDonald hila mi pathumin LSC nein Assam Rifles battalion hun huam chunga mi somni panga in LSC an nei bok ani ati Assam Rifles ten ram an lua an chua san tura Nruam han chung hi mi pui van tang ta na hum hal ani theina tan the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act sang ni somni pani chu siam alo ni to a he hi ni nga ni khan assembly a asiam that na pom alo ni le to bok ani Aizawl khopuya tlan tur taxi ke pani nei chi license sang ni zakwa somnga panga pek chua ani to transport minister pu TJ lan nun tluanga chuan kumsang ni le somni khan two wheeler taxi permit hi sangkha zasari le pakwa pek chu ani atia kumsang ni le somni pakhat khan permit sangkha zani somli paruk pek chu le ani ati avaya pek chu to za sanghi zakwa le somnga pangani in two wheeler taxi hi Aizawl khopuya tlan tur chawa pek alania district khopui danga license pek ala omlo thua soi tundin huna chuan two wheeler taxi permit pek chu le tumna emo tumlo na emo a omri lo thua soi bok Nimintu Khanfu Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pu Kelarin Lianan government muan na veng go down na supply department in SEDP sum hanga bu fai phur motor te abu fai chupa buk na khol metric ton somruk thleng buk theina digital way bridge hong Pu Kelarin Liana chuan hemi puala program toite kudam tuala buat sai a thu soin digital way bridge hi aman tamlo ma se ration bu fai sem chuana konga khol poimo le tangkai tak hun le thatlem jok sen na tur bu fai buk na khol ani awangin khol tangkai tak ani don ani atia ration book dikle rang taka mi puiten hena pek chu ani theinan FCSNC department chuan truck chopa bu fai buk na thale all some digital way bridge pani GMG zuang tui Aizawl le PDC luangwal lungleya abun thara hemi tan hin SEDP ringin cheng noi somthum pakhat singa le sangsari chu department in adong ani GMC mona venga hian atira digital way bridge 60 metric ton capacity pani da tum ani line amun ma achep deuh awang le mamona omve thowa wangin way bridge pakhat zok hi PDC luangwal lungleya da ve turati ani ta zoka hepo hi bunfel ani to ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Turkey le Syria a leng hing
rap thak tak khenga thiza chuan sing hi sangli apel to hun masalama puan to angin Turkey le Syria hian lirhing na tak magnitude pasari point pariata na in na hinga United Nations Aid Chief Martin Griffiths chuan athu chua lirhing hi hebiala kumza chunga thiltheng rap thak ber ti in asoi hialani agency le chan chuan ha thoktu te chuan mi tam tak chu building chim hnuai atela tangin kholum lutuk chuan lirhing atanga dam chuak zong tura chan chuan na tho ati khailak thu an soibok Chanchinthar chiarti top nan Chanchinthang puite Irrigation and Water Resources Minister Pusilorin sanga chuan Sailam Rama Laului tuilang na siam thar chu lo nei tu te kutalhan na hun amhan pui nimin khan India ram hun dang terwalin National Lock Adalat Mizoram huai hot ani Aizawl kho pui lun laya Assam Rifles lu lai ram chunga LSC nei mi somruk pakhat zinga pariat chuan sarkar an LSC te an pelet Turkey le Syria alir hing rap thlak tak khenga thiza chuan sing hi le sangli apel to chuti zong chu Chanchinthar kam puan thei te chu ani e